siang juga parti ningkong bingsap ngakwa ban penpau ya gading snongo kabasikat deke ya gasnong maupran in particular ya gading gasnong buksa Narahiya naka political history juga PPP lalimpat kalong Hendra yau mauna bapilatay ninong kelat lanuran uru kelempak itu ekakmut kakmat ekadur kadar hadasnan hadar apulai niyami samadang banyakun eka election MLA kapangisnong usikadai kalong bakasnong lungsad kala penok yau sinyang nubenhei hausok ukiar juga PPP saka buat kaum gejongka pilih ai lais pak kam gebut nagani gedong kethan jongpi ninong la kelet ya gading kersan jongpi gani galapan pau ya gading sat ya gading syampang ya gading siang jo gading anut jongpi ya gading telah hagari gajatan rew jongi lembai tai kitin mai phang iba kendia nasim gani gala para ai kublai yong benor gani gading elang iba strong harjana Ibalong kumu local organizer dari opor nak bentang ke program kene ke jambi. Ai kublai ya Dr. Batskan Marbo ibalong nong ai kin jong party but way na kinongsen jong party hi. Ai kublai ini ki parlok di dalam rengka dan bagi ke opor di Palawan na kalian jong party nomjer keteng way to way yo asin ke opor. Ai kublai ya kesnong kador pasnong bagi kinongsen snong baro ki ya don rengka bagi ke opor. Naga benta kani kalempung jong kani ke jingelang hagani ko parari yuan hagani ke jamet banya pensai baik ba hagabiyadai yaki nongrim jong kaseng BBB barkonjoru hagabiyadai barkani ke election sekahim dorma kauan jong dari India kaluk sabha ngakwa banten kemal lebih Baka BPP kadai kaparti jong ki pada hadapan ala berkelas sekecil kasi kamut kasur jong upata kasur jong upata dan kita bapai baka BPP kadai ka regional party dan ka party Kabarantang aku baik ke Jakarta ke Kethan. Mereka yang tua itu dia ke Jinsisa. Bakat kong ke election commission dari India la recognize la itu yang ke Voice of the People Party kong ke State Party. Namar kecilnya bahasa ke election Al-Jara Abdullah la itu yang ke kong ke Wayne nagi party dan nagi seng Sain percaya di badan haga jalan mereka ke jongi. Kabangawa kan kalong gani. Palangi yang nak bentak ke regional agenda, langi yang nak bentak ke bahas jongi indigenous people, ki rilong ki badan haga jalan ke jongi. Henry kaseng BPP kadairu kaseng jong baro ki brio ki badan haga jalan. Berarti no kilo ki bakalai dan subscribe. Lalu bagi kubur bagi Kinongren baki ideologi jo kaseng kila penedon tenta hagane kaseng ke jongi kata gede ke bangakwa kage ne sai hagane ke jambe parari kaseng BPP ladang ia keren le kanongren jong ka khanang banding kot kanongren jong kaseng la ban bo renti banding kot hati lai teli kisi Usiu penentang ke Voice of the People Party kadai ka clean politics ka sensar khadar ka bakut ka basuba ka sensar khadar ka bakut ka basuba kenthok ya ka sang prathai ka bakut ka banala abang ya keren sabang ka kut ing suba niya keren ya ka nado ka tingin ka basibet dan kepian ke bohong bagi kiai kita bahagistang dalam rempai kiai kita kuat kita nala kistang dalam kesingim nala rempai hanya kita menyebut orang kumpulan seperti purpaki dalam bak kiai kita bahag kita bersang dalam kesingim kebasimet nada kesingim kebasimet kalayak rumah kalayak bakla minum naksu kanyo yang kekut kesubah haka sensya kakada kejumi
teng kabiang karampe handai de kajing imsimat hi kapape kenapa kata parari niyeng bat ninek haka sensa kabakut kabasuba kabar usiu baar pemilihan kadai ka corruption free government ka sarkar kabalai na kajing bangsa ka sarkar kabalai na kajing bangsa kadai ka sarkar kabala banten urlong yang kajing anu jong upat pa kadai kajing bangsa hadu kano galon hadari kajongi kalau kabae banten sisa handai lagi kajing kibadan hamadan ngisnau tu bakla subajur bakane kajing bangsa kalong kabajur haga jala kajongi parari tin kasih kaong bangsa bampong haba bangsa banga kum unong sensar bampong gajat penriho namar kata kata BPP lalong syaka la penmi yaka ontang kum kasengsan perkai handai BPP kami kum ka movement nane ke jile persya yang kajing bangsa hagari kajongi parari nga suka ang persya bikin berat bakak tu kan ni cuma ngelam jong kene ke sarkar MPA kabadan mentah kiang baka sarkar tu ki kalang kabam bangsa bagi amru ada murumu bakal bangsa kene ke sarkar tidak kilat nanti banai ban ujur lembaga kaan kata kalau akan long kabadai handai ka jingkeli ke penipu ya sarkar kalong kene balai hauskan arhajar abuar bilwetrono yang ke general concern juga CBI bakal investigate ane project ini kam bangsa hagari jongi lada ka sarkar kalaban satwoy khat ni ka CBI le biong kumta ban investigate ini cases ki betul hagari ke jongi stam suwa na ka illegal coal mining kapag ini hagi media report na kaway kapor sa kaway pa mano bandrai yang kecing bangsa dari kecing bangsa daitan kita di agensi ki betul kapor ban investigate lani ban tokit kata gede ka khubor ka bani ai sa ka sarkar bandrai ban ai certificate lade kalong ka pamjen ko hunno ka BPP gede ka movement ka thma persya ya kajing bangsa hagari kajongi usiu balai baka BPP kayang gadai to champion good governance banwara ya ka sensar khadar kabalerkam bat kabalarkam namartang mansulat ya kajing bangsa kampat yang idankam banwara ya ka effective governance kasarka kabalarkam banten urlong ya kicing puasni ujung upai ba hamaran parari banwara ya kani kicing kala kabakat kani ya kani kicing kadawa ya ni waipe kum kenong surusdong namar ni dari mani kita di stakeholders naga benta kasinja ka kadar kali jongi gira juang na kawai kapor sa kawai pa bagajing kala hari jongi kan wan na ki he saipan kan sedang na ki remadan kanuan na ki hespa kan sang na ki rupai pa na kagaraw the voice of the people party kalek barabor si pai pa banter sauto e kinong rim jongka bankhot banwe rupai pa bani ya lang hagane gidu kalanti bani khun lang ya kane katma pa katmasan kabadon hagari kajongi parali the voice of the people party karena parti yang upai ba ka represent ka sur yang upai ba habang yung ka sur yang upai ba kabot ya kijing kwa kijing trang kijing siang lagi kita ki aspirations yang upai ba namar kata kenal ka jiri khun hakali ka kanti ka pamenta karena hapden jong ka voice of the people versus the noise of the people kajiri khun kalau hapden ka sur yang upai ba persya ya ka sawa jong ki hespa ka sura jong pai pa kare ban yeng kane ka sawa jong ki hespa kare ban lim ban lu namar ka ka voice of the people kaya ka senda ko pai ba but haringka ko pai ba
nila panwara ya kejingkalan markumong ibi menyenaskan. The power of the people is stronger, is greater than the people in power. Nama kadang isuatu yang keboleh kemupai mak. Banikwa ban translate yang voice of the people into power of the people. Banalisam bahagia ke election MP on the line nyaw ni kibot hakasang korek kamu jeliu. Kane the voice of the people, kabanlang ka power of the people, kan sa kelalong ruka victory of the people. Habang niya kren niya ka jinjot kung ka PPP, niya kren niya ka jinjot kung upaya, ka jinjot kung ki issues, ka jinjot kung ka jing angot, ka jing rang, ka jing ang jinsiang, jong upay ba, bat ka jing pun urlong niya ka jing force niyo ki jongki. Kata kadai ka pangi iyan kung kapapi. Parari, habang ihai mentang sa kanagari ka jongi, lalabu ang kakimtin kasi, kabang ham India, kari jongi mentang kadon hapdeng jong kasyengkan kabujur. Lalabu ang kakimtin pareng kamut ka crossroad. Nidon hapdeng kasyengkan kabujur. Kai kata kasyengkan, kai kata ka crossroad kapadon hapdeng gari ka jongi. Kasyengkan kabajengan kai ka gari ka jongi kalong kami. Laralipay sa kayo kakot, yoi ikutin biar asuk hati yang bahagi benta barok. Barok yatip say ya kakerdang do kami kalaya. Hati yang baper. Tapi hai nagaliang kayo akam yu ajam ketikun sama ngasno pa kalabay kalong kapadung si kadai. Nanito ibi kami ka situation kalapoy hadu pot. Baki samla jongi kilahap bandi ya kalong runyen. Kata kisama jongi kitang don haki crossroad kung kajengin banha bandi ya kalong runyen. Namar bagawan kami kajengtengan na kajengin. Kikato kami kitang sa kandong banyak hayi ya kibut. Banyak di banyak hi ya kibut. Banyak kendi kejipai ba da kumoy da kumar. Kani jadi kasapos yan kabadon na kari kejongi. Parari ngamtut ang dia po mo friend kalong kumuka condition. Habang iya kelang sebelum kari kejongi. Ngayon iya keting syirkay kabajur kabaak ikisama jongi. Don daktin kabaong ban penjot ya kalo kajay penriyo. Penjot ikisama don kata kajay penriyo. Bagmenta kadan kata kasayan mo. Katma kabajarga ikisama jongi. Hagaba katkong ka statistics ki media reports kebengi. Ondu nasyo ya ka arlaktam. Kisama jongi kilahap haga jingkerni jong ka jin didrox. Mano ban pelat ikili kisama. Kat kani kesal kesian kawan bansar. Kung kakong niya dagay kong riyojongi. Ngasno, baka ni kalapat kaladawa omtang ya ka jingin simet, omtang ya kilong diyang langsan, handoy ka sarka ka liban ay ya ka immediate intervention. Nagkatagadaw ka biyaday pag kanya ka election MP, nagalang jongi kung ka PPP, niraya ka kung ka way na kimati jura, baniday banyakran na ka sarka India, banyakon ya kanya ka salamor, kabadon na ka jala ka jongi, bat nakijala, jong kanila taan sa tayo lamili. Kadang-kadang ya ka immediate attention jong ka sarkar preng. Banyak ratlan ni ka sarkar jala. Banyak kun ya ka nigatma. Persya ya ka jingkerni. Ya ka jingji drops. Barok itip ha ya ka jingsalan. Ya ka jingsalan to ya ka drops. Kibawan na kibagi benta jong ka pakai. Halihan of East India. Batlara ka sarkar. Kamsun kia ya ka ni. Kan poy ka por. Banginhap. Ban babi. Helema. Heli dentra. Para ini nomor kata kau, ini kita kan dari kita ni, kibo dari kita ni, hapden jom kesenghan kebajur, bagi jongkam ya ke intervention kabaklan, nagayan jom kesorkar panwara ya ke solution kepada ibu. Lara pihai sa keimang salam ke kami, di social emails kibabon, jongkam ya ke immediate attention ke kesorkar, panwara ya di polisi kibaper. Naga banta banwen ye kini ki evils kitchen kitchen seal ki badan haga imlan kasalan ka jumi ka voice of the people party kadon ye ki mat ki jura naga banta ban sa ki bakom kini kidei ki mat ki bakta ye ka kamyen kamsen jumi hapo jong kadala
Bertigan rukimat kibiya tengku berkasorkar preng. Nomor kata kau, Voice of the People Party, habakayit, habakatau, kalak, bayak ini kibaron hakadawing dari bangesol, yang ke program haji lajong hapok kasorkar jelas. Ada kibaron pak, kimat kujurang kibagi dari banyak berkasorkar preng, banwa yang ketinggalan kajongka. Parari. Habang iwan hadin nagajamit, hadin nagajaka. Nikuha ia kapan pengkemal di India. Bahagi ni di India sini di Baladet. Hagi ni di India sini di Baladet. Dan nagalian jom diberi ke sarkar. Tiba-tiba kena ia ke BPP. Ketiba pun pak kita cingkena. Berkawai ia kita berlomba ke BPP kampat Sinapura. Hana ka BPP kampar wara development. Kani kasing wataw jong ka sarkar jula yani. Ngas ngau sambut ama perkhat alam marway. Thak ye seriam ne kasing wataw jong tu usuri itu ikon belang di bari. Hagawai ke por wai usuri bar wai ikon belang kire di omlang na kawai ke badut. Une usuri udi nane une ikon belang udi narum. Une usuri ulah wata ukun belang wong. Dari mana ukun belang ubah pencuat ya kena koon ke bangang adi. Ong ukun belang kumnongan pencuat bangang bangang adi ngarum pipi nalen. Koon ketutnya neng sorong. Ong usuri balakren ya kapadai. Kelempet. Dari pat mana balakren yang ngadikin ke sniu balak kritisai yang ngabendong. Kumbasan senen mencuat. Ong ukun belang Sansnen mensua habangan tarang asnen. Sansnen mensua yang nampak siapa kah? Kumai bukan rak kum kita jadi kena television sidongpi. Ong muni usuri. Oh iman ladai upara jongme. Ong pun belang para jongah habangan ladai pun berbaik. Para Ramadan. Kapakadu ong usuri iman ladai upara jongme. Kasorkar MDA ka persiapan wadau yaitu BPP yakinan Yesus kibalong irrelevant kibantan jumot kung kipeta atau yasa itu yatik baka BPP kampat judan na kasorkar mendo-mendo lara kasorkar kasusu bakama bansna yang tak kasurok kalenti kesengkin barang rai ke development kababiang kolong pansaranda pendiaran dan suki angin dalam mangi kata kapal sa piminangnya angin mangi Parari ini kita kenal bersama ke sarkar dilong tangki political propaganda pada dalam bakalayo pak pak dan lagi ni kisni kita watau dorong meneng ke BPP ngan maksud aku pak pak sudah kenal ya kita kajak kita nasdang haput hana baka BPP kemut pan penduk jai kini kanwara ya kita kajak pak nilai ya kerensai presiden juga parti udah kerensai baka stang juga parti kalong baka name and surname ka kerteng baka judge kadai ka monsida jombreu ndan ka pakai balakan tembor yanu pan ai kerteng gumru di kun jongki ka mon lai du jongki ka baong bamtang ngambut tan ong bangi ngiyada ya keriki ya kedosor ngiyada ya keriki ya kedosor ka keri ka jai jombreu nyimdai kiberiti nyimdai kibedosor handrai ka stans ka basai ka BPP kalong tangsilan Bakata tolong kunne. Culture is a carrier of civilization and not a barrier to progression. Kariki kadosor kadai kanang ra ya kalong penriu man penriu. Kamdai penlong kanong kang limti kang sengkin ya karoi kakiu hakajin imjongi. Parari KBPP kadang lagi jong kinong rem. Kumbang ada lagi kran lengkot menesek mak. Baka BPP kadang katong kabasay. Hakin tiya kinti jongka nang ni sekma. Hakin nita kinti kabamenta, hakin ni kawat kabamenta, hakin ni akun hakin ni election. Sa kayin dorka tawaan jong kari India. Kaseng BPP kalasay ya Dr. Ricky A.J. Servan. Banang upertong jongka. Sa kani jing akun election sa Lok Sabha. Nampuan akan perensibuan siapang dong Dr. Ricky Servan. Nasubwa akan penkemai pintan kowe. Kajingong kabaong hagaktin pareng. Kabaong kumni. The ultimate measure of a man
is not where he stands at the moments of comfort and convenience, but where he stands in the times of challenge and controversy. Kajing thâu và si xa ya ka long ren yen tu mubriu kam dai ha ki por ba sup ba san ka dingim han dai ha ka por ba dan ka sa ba siam ka jagayen tu ha ka por ba dan ka sa ba siam ka patai ya ki long tu man ju ka bangamut panong kalong kang silang by Dr. Ricky Senton idan ha ka comfort idan ha ka confidence dan ka university life idan ha ka sup ding san ha ka school ba Handrai nakasuk kasan jam kaskulba uniu samlarang ba ulami menta hamadan banyakun yakani katmaba. Kabangamot kanong kalong ilakloy bang sacrifice nagabanta banyakun yakitaw ba jong gajay kanri. Kapil kabangiay sa pinginong song hangni alung sa at kumjuru hagasong mga friend. Snom ha bang ay yakadin kersan kapapura Yaka Voice of the People Party hagani ke ginakon election hagani ka kenti ke pamenta. Ni kuha banyo ya ke tinjot but ontang ya ke tinjot. Ni kuha banyo ya ke tinjot ka badon burong. Namar ka tinjot jo ka Voice of the People Party kadai ka tinjot jo upat bahi. Bananeskan balemba ke tin kersan jompi. Niyo yo namtam uban long umaunam haka political history ke jogi bangin create ya kata record